أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور البدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، barcha mahluqotlarni yuqori hikmatda va tarbiyalab turgan ma'bud bil haq bo'lgan Rabbimiz Allohga ko'ngil turlarimizdan chiqqan hamsanamiz bo'lsa edi. Rahmat uchun jibarilmish Atatürk Peygamberimizga Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'ga salavat şeriflerini dirişip tursaydı, ana ahli beytine, ana sahabelerine ridvanullahi aleyhim Allah'lara rizalığı bulsaydı, Allah Teala'nın kitabı ardından hem Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sünneti ardından yergen mümin kardeşlerimizge Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Şulayakinde her birinizini tebrikleyeyim, her birinizini kutlayayım. Bugünkü beylem günlerimiz bilen, o da olsa bizning birinchi bayram yilida Ramazon oyi, izgi Ramazon oylari muborak bo'lsin. Birinchidan, ikkinchidan bizning juma kunlarimiz muborak bo'lsin. Bu endi Ramazon oyimizda birinchi juma. Alloh taolo qilib ilgirgan g'iybatlarni qabul etsin, tutgan ro'zalarimizni, bergan sadaqalarimizni, uyushtirgan iftor majlislarimizni Alloh taolo qabullardan qilsin. Hem gelecekte de inşallah Ramazan devrinde bizge ko'proq iyilikli ameller kılıp yaşarga her birimizge Allah Teala nasip etsin. Rozalar tutup, fitra sadakaların, fidye sadakaların, zekatlarını çıkarıp inşallah iftar meclislerini uyushtirib yaşarga her birimizge Allah Teala nasip etsin. Niye demeyeceğiz? Çünkü bu ay anın günleri sanalı ötülgəndə, şöyle bir əyyəm-ül məqdudə, anın günləri bir tiz üte. Həmin nəsizmi qaldıq, 5 gün ütüdə gitti. Şöyle bir, həmin Ramazan ayı bir tiz üteşək, həmin də bugün gündə biz birinci 10 günündə yaşasak, rəhmət günlərində, ondan sonra qalğan 20 tağın 10 günü olda olsaydı, 10. Ramazan'dan alıp 20. Ramazan'a kadar olda olsa mağfirat günleri ola, hem de ahırda 10 günü olda olsa gitku minennar, tanı kutlarından, cehennem kutlarından kutkarlığını günleri. Şu an kayında her birimizgene bu günlerde gıybetler kılıp yaşarken nasip etsin, hem de ahırda 10 gününe de ezilenlerine her birimizge Allah Teala nasip etsin. Allah Teala Bakara suresinde bulaydı beyde, 85. ayetinde bu ayet meşhur. Euzubillahimineşşeytanirracim. Şehr Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayında Allah'tan kişilerge doğru yolunu gösterişi, hem hidayetke aşık beyan kılışı Kur'an indirildi. Hudan linnâsi ve beyinat minel huda vel furqan. Femen şahide minkum şehre felyasum. Hem tüm takım sizlerden Ramazan ayına girişken her biriniz elbette urazat tutsın. وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا وَعَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ. Ramazan ayında bir şirlerse, ya ki seferden olsa, rozat tutmasa, şirli kişi selametlense, misafir dine kaç başka vakitte, başka günlerde kaza kılsınlar diye Allah Teala. Yuridullahu bikumul yusra ve la yuridu bikumul usra. Derslikte Allah Teala sizge cengillik dedi, avlılık dilemeyin. ولتكملوا عدة ولتكبروا الله على
ma hadakum ve leallekum teşkurun deb davom etdi. Allah sizni to'g'ri yo'lga ko'ndirilgan uchun uni zo'rlavimiz dileyip shayat Allohga shukr etsangiz. Bu oyatda Alloh subhanahu va taolo bizga Ramazan ayında neçe gidip Ramazan'ın uzdırığa hem indi mında indi neler var, mahsus olan indiler şiklevler var. O da olsa kişi orada tutarga diliyken o vakitte onun selametliğini bulurga deyiş, o şeylerge deyiş dururga da geçirdiyken neler hasta, ağırlık gileyken hayır vakitte kişiler eydiler gününe şeyler gittim ya okul alırga gerek, davalanırga gerek, davru işirge gerek, men Ramazan'ın neçe gidip tutayım deyip soru vergeç. Eğer de geçen darul qadarlı yoki darul işirlik şunday halga tushgansan ekan, demak sen roza tutmasdan ruxsat etiladi, ham roza senga farz bo'lmaydi, roza farz bo'lmaydi. Ham endi she'rlarning turli she'rlari bor, qaysi kishilar endi mening boshim og'ridi, boshim aylanadi, men roza tutmayman deb aytuvchilarning bu sabab bo'la olmaydi. Agar de kişinin g'ali boshi og'ridi yoki endi davleniyasi uyning ko'tarilishicha men shu sababdan roza tutmayman degan haqqi yo'q. Nega desa, chunki bu g'ali har birimizning boshlarida og'ridi, har birimizning oshqozonlarimiz og'ridi. Ne vaqtida Ramazon oylarimizda she'r bularga tegish shunday qaysisi bizga zarar etadi, ham qaysisi bizga rozani tuturga qamoqshovli. Demak, endi bizga zarar etadigan she'r bo'lsa, endi roza tuta olmasak shu vaqtda biz roza tutmasak bo'ladi. Shulay safar turida Alloh taolo aytadi, safarda bo'lsangiz siz roza tutolmaysiz, roza tutmasangiz bo'ladi. Ilk vaqtda rozanın endi bizning safarning bizning belgilangan nelari bor, kilometrlari bor, belgilangan uzunligi bor. Makishlar safarga chiqayotgan 80 chaqirim yiroqlik uyindan ketgan ekan, u vaqtda rozani tuturgan, roza tutmasga ruxsat etiladi. Lekin agardagi roza tutsa xayrliroq. Nega deb aytsak, chunki nega qiyin safarda bo'lsa-da bu Ramazan ayının savabını birinchilikda hatta kafarat qilsak da, qazo qilsak da biz bu Ramazan ayının savoblarini qachonda erisha olmaymiz. Chunki agardagi safarimiz og'ir tugul ekan, hamda biz yaxshi zamonchi mashinada kullanamiz, yerimiz ekan kullanamiz ekan zamonchi mashinani 80 chaqirim u bir soatlik yo'l ishlaydi ketadi. Bardan qaytdan bek qiyinlik ko'rmaysan hozirgi kunda. Vaqtda diyalar bilan qizi shullarda yelgan vaqtda albatta safar bu safar bo'lgan, hamda safarni qilishga og'ir bo'lgan. Lekin bugungi kunda agarki biz boshqa shaharga borib qaytarizmi yoki endi neydir ish bo'yicha komandirovka boramizmi, agarki bizga tanimizga, salomatligimizga zarar kelmaygan vaqtda roza tutsak da dars bo'ladi. Roza tutmasak da bilsa, roza tutsak savobi tamamen ko'proq bo'ladi inshaalloh. Derslikte Allah Teala sizge yengillik dileyip, hem sizge qiyinlik, zarar tilemi. Allah Teala bizge bu indi neler bilen, meseleler bilen seferde bulu, yakinde hastada, şirde fende bulu bilen nesek bu sefer Allah Teala'nın dini jingil, hem agardaki bizden nedir qiyinlik dileyken biz bu qiyinlik sebebi boyunca sınıf vakit kaldırıp urazabızını tuta almanını Allah Teala gösterdi. Hem indi devamında Allah Teala eyler, hem siz Allah Teala'nın zorlarız, evvellerden teşkurun, hem indi şefkat ki siz şükür idişi kişilerden bulursunuz diye etken. Hem indi şuraya Ramazan ayı o iftarlar bilen, taravih namazları bilen gene beyli ay tugul, Kur'an ayı Allah Teala in ayetinin başında eyler, Huda ve bayinat minel huda vel furqan. Derslikten biz indirdik Kur'an'ı, o Huda linnâsi ve bayinat minel huda vel furqan. O kişilerge doğru yolu gösterdiren Kur'an ayı, Kur'an kitabı. Hem de her birimizge Kur'an'ı okugan nasip etsin, her birimizge Kur'an ayetlerine kızıksınırda nasip etsin. Hem de bizim şöyle kardeşlerimizle bizden tırnaklandırı üzerine kurmamış kardeşlerimiz ki onlarga da Kur'an'ı okurga, hamiyatlarga tiliylerler, fikaların tilekleri var. Lakin bizden Kur'an'da jitmiş, onlarga tilekimiz olsa Ramazan ayında kublek savab işlerge tileseniz
siz ko'rmoqchi qardoshlarımizga Qur'on bostirib bera olasiz. Qur'on Braille shrifti bo'yicha yozilgan Qur'onlarni bostira olasiz. Ramazon oyida, Ramazon davrida ishlangan izil amallar Allah Teala tarafından tağında arta 70'ten alıp 700'ye kadar savabını Allah Teala bize aktarımını dip etken. Şonkura indi ne bu fırsatdan kullanıp kurmamışı kardeşlerimizge şular bindi Kur'an bastırıp bilseniz bir savabka, zor savabka erişirsiniz inşallah. Şular bindi Ramazan ayında tam bir şunki günlerinin günü var, günlerinin günü var. O da olsa Kadir Kişesi dip ederiz. Kadir Kişesi Allah Teala'nın durumda şular bir isimdeki Kadir Kişesi dip atılan Kadir suresinde Allah Teala bizge haber veren bu kişi turunda Allah Teala ayette inna enzelnahu fi leyletil kadr demeydi. Derslikte hiçsiz biz Kur'an'ı Kadir kişisinde indirdik. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. Ve ma adraku ma leyletil kadr. Kadir kişisi turunda bilesin sin, yakinese bilesin sin Kadir kişisi turunda deyip Allah Teala özü sırav bile hemşuluk ayatta, 2. ayatta cevap verir. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Leyletul kadri hayrun min elfi şehr. Kadir kişisi 1000 aydan hayırlırek. Demek ki biz 1000 ay gıybelet kılıp uzdursak da bir kadir kişisi ne bu? 1000 ay gıybelet kılıp uzdurgandan da hayırlırek demektir. Hem devamında ise tenezzelül melâiketu ve ruhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr. O kişide Rabbimiz rüksettirlen ferişteler hem ruh inir. Selamun hiye hatta matla'il fecr. Tam atkançaya kadar bu tünde bu kişide iminlik olur demektir Allah Teala. Bu kadar kişisin biz tak günlerde Ramazan'ın ahırlı 10 gününde izleyimiz. Olda olsa niçok günlerde beklemiz şöyle. Tak günlerde izleyimiz hem şu günlerde indi kadar kişisi bula Allah. Bu kadar kişisinde Peygamberimiz Aleyhisselam kübrek namazda uzdurga tırışkan hem indi özünün gayle ahillerin, hatınların, bağlıların şöyle bindi ne bu namazda indi uyapkan hem indi namazda bastıran. Şonkura indi her birimizin indi akar bu umkini ile kimdir irtikaf işliği başlayı, kimdir indi kübrek ibaretler kala başlayı. Onun için ahırlı umkininde hem indi Ramazan ayının bu faziletli olan kadir kişisin izlep kabura hayırlı Allah Teala nasip etsin hem indi şöyle ay devrinde bu Ramazan ayında gıybeletler kılıp yaşarıya hayırlı nasip etsin. Barakallahu lana fil Kur'anil azim ve nafa'na bil ayati ve zikril hakim. Estağfirullah li ve lekum ve lisa'il cemaatil muslimin el-hadirin ecma'in. İnnehu ghafurur rahim. Eşhedü kerim ve semi'ul alim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Дорогие братья и сестры, приветствую вас и спешу поздравить вас с двойным радостным событием. У нас сегодня пятница, это самый лучший день, над которым когда-либо всходило солнце. Пятница — это самый лучший день, и этот самый лучший день пришелся на месяц Рамадан, самый лучший месяц, да, поэтому я вас поздравляю. Пусть Всевышний Аллах Субхану ва Тааля примет все наши благодеяния, которые мы успели совершить за первые 5 дней, и пусть Всевышний Аллах Тааля дарует нам возможности в дальнейшем, тоже месяц Рамадан, совершенствоваться, делать благие деяния, чтобы эта школа месяц Рамадан по-настоящему повлияла на нас и помогла нам измениться. Ведь отличительным, скажем так, для нас маркером является то, что если мы в Рамадан зашли одними людьми, то мы должны из Рамадана, когда выходим, уже стать чуть получше, да, в каком-то отношении к нашей семье мягче, в религии, то есть в наших поклонениях должны быть более, скажем так, усердные, да, милостыни должны быть более щедрые и так далее. То есть если Рамадан нас изменил, то, иншаллах, это будет признаком того, что наш пост в месяц Рамадан был принят. И Аллах Субхану ва Тааля говорит, что Рамадан в этот месяц был ниспослан Коран. Это прямое наставление для людей, различие и худава аль-Фуркан, это различие и прямой путь, направление на прямой путь. Именно в этот месяц мусульмане стараются как можно больше читать Коран,
священный Коран на тех языках, на которые они понимают, на русском, татарском языке, арабском языке. У нас в месяц Рамадан здесь проходит хатам Корана, полное прочтение Корана, можете приходить здесь тоже в этом хатме священного Корана участвовать. И также есть такая уникальная возможность каждому из вас в этот месяц Рамадан, в месяц Корана, напечатать от своего имени или имени своих родственников, может быть, от имени своей семьи, Коран для незрячих людей. К нам сюда на реабилитацию приезжают незрячие люди, слабовидящие люди, которые читают по шрифту Луи Брайля. И вот в нашей типографии есть как раз возможность Коран по шрифту Луи Брайля напечатать в Рамадан, да, и заработать большую награду. Ведь пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, что в месяц Рамадан каждое благодеяние увеличивается, награда за него увеличивается от 70 до 700 раз. Так, если мы в месяц Рамадан напечатаем один Коран, возможно, иншаллах, мы надеемся, что будет написано, как будто человек напечатал и раздал 700 экземпляров Корана. Какая большая есть возможность заработать такой аджр, саваб, большую награду перед Всевышним Аллахом Субханаху ва Тааля. Также мы знаем, что месяц Рамадан это не только месяц таравихов, не только месяц поста, но это еще и месяц, в котором есть ночь предопределения, Лайлятуль Кадр. Эта ночь, она уникальна, и о ней говорится, Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит, хайру мин альфи шахр, что Лайлятуль Кадр, ночь предопределения, ночь могущества лучше, чем 1000 месяцев. Лучше, чем 1000 месяцев поклонения, одна ночь, мы стараемся вот в эту ночь как раз таки вложиться и делать как можно больше ибадата, поклонения, для того, чтобы на будущий год, потому что именно в эту ночь, на будущий год нам записывается наша судьба. И в зависимости от того, как мы ее проведем, будем ли мы спать, и ничего не получим от милости Всевышнего Аллаха, или получим лишь малую долю, или будем проводить поклонение, в дуа, в зикре, в поминании Всевышнего Аллаха, и получим от Аллаха, иншаллах, его щедрот в большом количестве, в большом объеме. Потому что для Лайлятуль Кадр пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал: просите, и Аллах Субханаху ва Тааля даст, кайтесь, и Аллах Тааля вам простит. Именно вот в эту ночь есть хадис, в котором говорится, что Аллах Субханаху ва Тааля отвечает на все наши мольбы, которые есть у верующих мусульман. Ну и еще небольшое объявление. Я напоминаю, уважаемые братья, что у нас сегодня и еще несколько дней будут идти выборы. Да, мы живем в России, являемся гражданами Российской Федерации. Каждому, кому исполнилось 18 лет, я призываю сделать, то есть отдать свой голос, проявить свою гражданскую позицию, не оставаться в стороне, потому что мы, мусульмане, должны быть, то есть передовиками во всем, в том числе и в вопросах, связанных с нашим будущим нашей страны. Поэтому каждому из вас призываю, мы сами хазраты сегодня с утра сходили, кто еще не сходил, еще можете успеть, сходите на выборы, отдайте свой голос за того кандидата, какого вы считаете нужным, и поучаствуйте в этом деле, потому что не так часто такое событие происходит. Есть возможность, то есть выразить свою гражданскую позицию и отдать свой голос. И в этот месяц Рамадана, иншаллах, благодаря нашим благим молитвам, исход этих выборов он будет тоже благим для нас, иншаллах. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأقيموا الصلاة